Whaatapena mai au le atua. Pai katasi mau pangore ia. Whaatapena mai au le atua. Ia whai e whapetania. Lord, prepare me. Ia tatalo ia le atua ma whai Lord, prepare me. Whaatapena au. Amen. Yeah, can I say todos tu feito vai o petróleo mais fácil. Agora tu se vê meio amém. Hallelujah. Ya tatu feitau yai le tor ila tatu feitau fa wa yai. Wasili le hofa o Israel ya Yosefa. Yona tali yuma. Awana fa nau ia. Ina otoi ina ia. Weia fai se ofu tala loa mona. Wei loe ona uso wasili le hofa o lato tamai ate ia. Ai titi ona uso uma. Ona lato ino ai lea ia te ia. Maua le mawhai ona tautala ki le ui ia te ia. Si lo fai tau ile. Fai o koe lua sikuru maritoru, ma lua sikuru marifa. Ua o atu Yosefa i ona uso. Ona lato tatala lea i lona ofu. Lona ofu ia Yosefa. Olona ofu tala lo lea. Olato ale ia se ia. Matu ai le lua. Sale sua le lua. Ele ia se vai. E si lau vai tau lua sikuru marivalu. Tato vai tau ia. Ona wane leo tangata mitiana. O e whatau goa. Ona lato sisi leo ma vae ia Yosefa ai le lua. Ma lato whatau ia Yosefa i sari. Ni tupe nuku. Ona lato abatua leo Yosefa ai kupito. So sure leo tusi le tolo sikuru mariva. Ora tato vai tau fea o wai mai fai upu mua se o fai upu sikuru marilua. Tolo sikuru mariva. Vai tau fea o wai mai fai upu mua se o fai upu sikuru marilua. Ua ave ifo Yosefa ia i kupito. Ua whaatawina ia e Potifara le au na siri o Farao. O le pule i le au whaafeao o le tangata i kupito. Ai lima o i sa maeli. Na lato o watu ai o ia i lea mea. Sa iai e oka ia Yosefa. O le tangata manuia lava ia. Sa i le fale o lona ali o na i kupito. Ua iloa e lona ali ua ia te ia i Jehova. O mea ua foi sa ana whaia ua whamanuia e Jehova i lona lima. Sa lawa ia Yosefa e ia. Ua ia au auna ia te ia. Wana tofi ai o ia e pule i lona aina. O mea uma foi sa ia te ia watu i lona lima. Ia fua mai i ona aso na ia tofia o ia e pule i lona ainga. Mana mea uma na whamanuia ai e Jehova le ainga o le ai kupito ona o Yosefa. Na manuia ia Jehova wana mea uma i le fale atoa ma le whanua. O ia tu wana mea uma i le lima o Yosefa. Wana le iloa sana mea na o le mea e ahaisa ai o ia. Sa au le leile tino Yosefa. Ma ona mata e lale le ia. E muni ane ia mea. Ua te paane le wharatua o rona ali ia Yosefa. Ua whai mai tate momoi. Aene mawhai o ia. Ma ua whai atu le wharatua o rona ali. Whauta, e le iloa e roa li se mea wa ia te au i le whane. O ana mea uma foi wa Yesu mai lo lima. E le ai se siri ia te au i le whale nei.
wanaleta ofisi na mea ya teao. Wanao oe, awao oe lona fartua. Pefabe feo na ofaya, le nei mea le anga tele, ma oua masalai ile atua. Watautala o ia ya Yosefa ile aso ma le aso. Aile whaalongo o ia ya se ia, ina ia na mwe whaatasi ma ia. Me nofo whaatasi ma ia. O ile tasi aso. Walu atuai o ia ile whale e whai eila na ngā ruenga. Ele aise tasi tangata o le ainga sai le whale. Ona tamo atu lea o ia iona ofu. O lo whapea, tate mumoi. Ona tu lea e ia o lona ofu ilona lima o sola. Wa alu I whafo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tasi lo fai tau le lua sepulu ma lua sepulu ma tolu. Lua sepulu ma lua sepulu sa yo lua sepulu ma tolu. Ua tako atu lona, ua talo atu lona ali ia Yosefa. Ua tu ia te ia I whale pui pui. O le mea o fusifusia ai e o fusifusia le tupu. Sa iai o ia I le whale pui pui. Sa ia Yosefa Yehova. Wa ia alofa ia te ia. Wana whatupuina le alofa le alii o le whale pui pui ia te ia. Ua tu atu e le alii o le whale pui pui. I le pule Yosefa o e na fusifusia uma sa I le whale pui pui. O mea uma na lato whaia I le mea o ia lava na whaia. Nei mama aile alii o le whale pui pui se mea e tasi ua inana pule. A wasa ia te ia Yehova. O mea koi sana whaia ua whamanuia lea I Yehova. Pe tasi tatu respeitau vastu martasi. Ene se vastu martasi pai vastu martasi. Tatu faitau atasi iai ia. Ona feawa tulea e Farao wa ami a Yosefa. Wa whaame wa me koio na katoa mai a te ia ai e kua. Wana tawhina na aba masui o na ofu. Ona alu atuai lea ia Farao. Amene. O te whaitawina wha mai, ona whaau atu lea Farao wa ami a Yosefa. Wa whaawai wame foi o na lato o mai a te ia. Ei le lua. Wana tafi I lana ava. Mana sui, masui o na ofu. Ona aluatu ai lea ia Farao. Amene. Hallelujah. Ua sele I lana ava. Masui ona ofu. Amene. Hallelujah. I te tono la fioma le tua. E te maua iai le matautia o le mea nei ma na ioina le tua I le tangata. Ua filifili le tua e mawhaia le ia whamaina e whaia I ona fina ngalo. Ai le filifilia le tua sa tangata e whaia le ona fina ngalo. E pai e fōri na mai e tau le tua mua o na whata pena ina le tangata. E mua o na ia wha pena ina oi. Yes, hallelujah. E mua o na tango whata I tai. Se ia pasi lo suenga ma lo training. O na whata atu lole o na tawhai oi. Ia te oi e te whaia. Amene. God will never give you a position or responsibility unless and until He prepare you for it. Amen. Amen. God is not preparing the blessing for you. The blessing is already being prepared. But now, God is waiting until you are ready to receive it. Hallelujah. He's waiting on you. He is waiting on you. E que ready God. Sao lo lembra que fa papo. Hallelujah. 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 E mo para a hora sua. Ma fa yo tu ya hora mission. O ma sao lo tua apa mai, ma ulo lima, o ma alo lo le kwa faka
Hallelujah. Hallelujah. E mo vua train o e tua. Papa vaku kofi yawe. E mo vua train o e tua. Papa watu na position ya joy. Neno position e faisi mamafa abaku yawe kele kapena ai karofai o ya mai mau ya mamoa. Hallelujah. Avela sua pace via a tua. Para a da tua cavica. Família a tua ya Samuel. Aluma pernifo. Sasa uma tabita. Filha tabita. O fatenara na moda. O ia o tupu. Família Samuel. O ia o sol no tupu. O ia o dema tupu. A uma gusano. O ia o tupu. Excited about it, God. Woo! I got the anointing. I got the fire. I got the position. Yeah. I got it. I want to excited. We're too fast getting away excited. I'm going to take you by the hand. And I'm going to walk around with you. And everything that I'm going to take you to is going to test your faith. Amen. Mai le kua, ole aki ngaro ropo. We are no following. Mai le kua, la faki ngaro e solo ropo. Ai ale a fainga ropo e faki ngaro solo. Ma o inore, o e o mala winga e. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Se foram para lipa do sana família a vipa. Fako aku ia ni mea no mai loa. He saw the vision 15 years after. Before. And then after 15 years, then now God is coming and say, now I can hand you the vision that you saw. 15 years of waiting. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. É você. Vai se furo teu sanga, faça furo e não falau, faça furo e não etero. Mas a tua, I have a fight mesmo, it will require a training. Vamos se furo teu sanga. Amém. Vamos furo teu sanga fatali. Malai kiki maya dia você falou eu tamama eu tinama eu tô filho foi mai oi você andia ele tua o time fa pelei você foi para ele tua ora ona oi ele na ia ele nu ele tua mas esse vai meu do for corona vamos por Deus sama fatal vai matar assim uau. Wow. 80 years. Woo! Hallelujah. Abraham. Meia tua Abraham, sabe qual foi o quilo no meio? Can you count those stars? Vamos Abraham, meia tua aí. A meia tua carro e cafama. Can you count the sand? The sand? Mai Abraham fa fermo foi para winga ni ni eu ia a aquele. Mai le tua e fa pena e tua tele o fa na ora te su mai a teo. Amen. Praise the Lord. Ai fermo sa lá o que fa ali aí. 25 years of waiting. Amen. Terora foi mai Isaiah. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. I will find out in the context of scripture. It is going to go for that. It is going to go for that. It is going to go for the context of scripture. It is not for you wait while you serving God. Amen. That's right. Praise the Lord. You wait and at the same time you serving the Lord. Amen. It is not so funny. You still serving and wait.
not in the business of preparing you for the blessing, of preparing a blessing for you. He is in the business of preparing you for your destiny. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Preparation is a must for every assignment. Preparation is a must for every assignment. It will require you to prepare. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Be prepared. Before anything else, preparation is the key to success. Amen. Don't even think of getting married if you are not ready to go to work. Hallelujah. Amen. Don't even think about it. Because now we are in a system and in a time where the young people they don't want to work. They just want to free stuff. Sleep out freely. Just stay home and get the money in the bank, and the food is coming. Everything is free. I'm here to challenge you. Amen. Every commitment, it requires your part to play. Amen. It's always better to be prepared for the opportunity and not have one than to have an opportunity and not prepared for it. Amen. Mangaya saura lo ka benga mai apalai afa mai ole hai ngoi mai lo fa mai saura fa nga wena ai le apalai le ka benga. Hallelujah. Amen. But don't tell them are you prepared? Are you prepare yourself? Tell them that you're not on fire, not on fire, not on two and five we are not get it out of here. Not on fire, not on fire, I'll move you out. Church, prepare. If there's a word that you can take home with you, it's the word prepare. Prepare. Hallelujah. 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 If you fail to prepare to know it, then prepare to fail. If you fail, you can't be away. Or you can't be away, fail. But you are not a man. You are not a man. Fakta isuma ya mwamu to ina mfafemeka. Ngala ma ayam kako enjoy ina. Why? Because we already paid the price. Tako kele momoe. Sakako faka milo in the training. Maka bema. So all of the two of us happen. But from we are from the two. All you need to know is to prepare. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Finally, the competition of going up Maneri Kalabo. Keep in our pen who was allowed. I mean, poem Babylon. Wa Fabelana, Nana Mata to Masao, Matamata, let's say Maro. I am not to whom I don't go in a safari, I don't want to fight. What's your secret? Hallelujah. I spend more time preparing, sharpening my knife than my time spending on cutting the bamboo.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I spend more time preparing and sharpening my sword because I know that is how I'm going to win the battle. Hallelujah. Thank you. Amen. Praise the Lord. Because when you prepare it well, you are already, watch this, you are already halfway to your victory. Amen. Halfway. And if we're forward, we halfway already because we have been prepared. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Well, after all, man, my Lord. Amen. Now to my scripture and I fight away. Ololanga to Yosefa. Ole syllabus, ole sinapasi, ole ololanga Yosefa, ole sinapasi de na, ole olanga fa Cristiano. That is the syllabus of how our Christian life will look like. Amen. Amen. Ole ata manino ole na ole olanga fa Cristiano, ole taolai. Ole olanga Yosefa, e peixe roller coaster. Poi kasi roller coaster. Roller coaster. Lawa yo me yo ile stadium la levo fai fa uma. E peixe roller coaster e lalo lunga sei longa teo mai le mea mangale ku teo yai fa kwa fa mai le ku mission accomplished. Thank you so much. Now you don't have to worry and work hard anymore. Amen. Praise the Lord. His whole life was unstable. Yes. But was unstable. Unstable. E que ele ia o cupe, kai au e se mea, o polícia só e fia, o sabe tax wa e o sala, a o mo tax wa e a me. Hallelujah. Because o le olanga to Yosefa. Na maka mai ai pe yo ki Yosefa. So fa ka usanga nga lue e ka mai Yosefa e ka o mo e ka o pu e ki nga Yosefa. 14 years. Amen. Amen. Surfa ka usanga o fa pe na nga lue ma poronga ya kopo e fia maua rasela. Ava nga mai rasela. Mo nga fa ma ya kopo. E par fa fine. Ele fala. Tangi ya kopo le atua. Le fa fine mo ngao e mo ai so watali po so wa fine le atua fa mole ta tala nai. Sawa ko ka tala mo na ba ko fa ngao. Ta tala ko fa ngao rasela fa ngao mai Yosef. O fa ngao Yosef fa ngao mai no so le ki. Ar fa ngao no so le ki Yosef. Ai o ti ai na Yosef. So, eu mai la Yosef yo lo uso. O que le ame mo ia Yosef. O ki no kinga, por lo malo tama, ala ni o ko na o ia ma o so le kiki, mo uso ia half brothers and half sisters. Amen. Amen. O le rama la Yosef unstable. He had his moments of success and also he had his moment of failure. Moments of celebration and moments of tears and sorrows. Amen. Praise the Lord. Moments of victory. Whatever, my bullets son or father Potiphar, I always just of familiar kuwa, eleo ingaje mo fai, alutasi nalo mai kwa sawaye. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. He had his high places and his low places. But the consistent condition of Joseph, he was God's man. Amen. That's right. Praise the Or Lord. the maka ole kuayunga, the maka ole kuayalo, the maka ole kuayunga, the maka ole kuayalo. Ele fala vai Joseph. Amen. See, ora kare Joseph, ora point mo. We need to learn how to balance yourself.
Balance yourself. Papalem. Ai mangaro ia maulunga manguia o le bua. Ia expect for ia tene makua ia mo ia lo ai. Tangi o ka ko puri vai ka ko foi aku le bua. Te force vai mai ia. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So he had his high places and his low places. Good time and bad time. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's be honest. Yes. Yes. Hallelujah. See, when I look over after my quarantine, I want to eat them. The after my mother who are going to listen, never will be out. Amen. Amen. I'm there for you, Joseph. Yeah, a lot of you fear Joseph. My baby is too. My son is too. Hallelujah. Praise the Lord. Now, a time you know, in a name, a time you know, one step of God. And I didn't have to the ceremony. Amen. For Johnson, don't settle for less than God's best. Don't settle over there. Or inga from a caringa or off. Or prepare inga, you know, was out of the mouth, Yosefa, for a Paulu of Yosefa, or the preparation, or a male moving on a cupuyo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now, I need to talk to Nama fire, Nama Kosama, Nama Koyese, Ofu, right there. No, fire in there. How do we want fire in there? Hallelujah, Lord. I made that to our way to eat her. Now, they didn't see my mama. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. So the time we delay, or the time we will delay. Amen. When I was sitting there, Lord, for Yakopo, and Donatali, I want to find out why Chama was to know here. Where you fight for in the awful town of Lord, is our might. Wasili la roho ya Yakobo Yonatali. Yona ufana mwayo na tali wa matua toina. Ona kama yona ya faya le ofu tala loamo hiyo. Amen. Ona papenale ona feita uso Yosef ya Yosef. Famei wa matawa wa feita ona leo pe folinga mai wala kikile rofo ya Yakobo ya lako. Aleo kelele rofo ya Yosef. Or more worse when he shared his two dreams. Ma Yosef yo mauso, leo funa mauso ala fa makala ko yo mauso. Ya na tui melua. Fa mai sa tato yai ile fanua sa tato fa penana fusi tato saito. Au fa penao na tua e lava la fusi saito fa fantasi tua e lava. Mela na reina ma lo silo to Yosef ala fa mai na tua e lava fusi saito Yosef ala vai without the help of his brothers and his family. So he knew that he don't need anybody's help. All he needs is to put his trust and obey the word of God. Amen. And follow God. Amen. Hallelujah. Amen. Famei o feita uso Yosefa ya Yosefa. Famei o leta utala lelei ya Yosefa. Ona famei ona watu le utama. Plame o fai. Famei o watu Yosefa ya watu yasi ufakotuli hato ya kupwa yasi na uso.
Ai mai uso Iosefa le wala tu Iosefa. Fa mai mo uso Iosefa la no tonu wala ni to te fasio tia e ora foi bichi de. Fa mai ona bena se le ofu. Au fa pena o fu de ofu o fasi de oti. Ai fa pena fu e ofu ile toto le oti ona oro le ofu. See, for me tua, so se taki na te ave se ai le mele ya te oe. He don't want you to fall in love with the way that he blessed you in the past. Amen. That's right. Praise the Lord. Now let's go. Ora la mo for me tua. It's over. It's over. You need to move forward. Ala pe mai se o le o fu ala o fu ai. Se o le o fu ala o fa ai na mai ala o fu ala o fu ai. Mai tua. So he will never think about this one anymore. Amen. O mai don't know me Iosefa I lalo le lua. Whapenana I lalo Iosefa le lua. Primera point on the lua. Lord, prepare me to be an answer. Amen. Amen. See, your whole family will never, they will not try to get rid of you if you are an answer to your family. I remember this for you. Well, my Michiana. Yes, I have it also my little. Well, my Michiana. I'll give off a pay now. But my Michiana is an answer. For my so Josefa. Eh, or kama fa voluma. Or kama fa biki. For my oia mafuka ya kua. Na oe fa pe fa o fa hali ya kua. Dai mas kali ya Iosefa ngare kangi mafao. Amele ya Iosefa. Ero Iosefa onga fa pa le ni onga. Kama Iosefa, I know I'm in a tar pit, but I can recall the moment that my dad put the coat on me. I still remember how my dad put the coat on me, and he loved me.